Falcha is Misha Kanyach McLeod, Baker and Yelan. Watch out Paul Hollywood, Baker and Yelan the show. Agus son na blian na moierig, ha Misha vi gumma trang. A skulig vis maar dan al jaar koker gekkem. Kom ze nou. Ben je wel? A kurgi gele, a tressif jaar. Good. I like it. That's it, that's the spot. Okay, lumberjack, action. A klarig video in son na mienen social te. This loaf is a hug on a plate. Shaw was skielach. A shaw govi bonkers. She Cheetle and tres jaar Hebridean Baker at home. Oh, that's nice. Good. Marsin, van meer son gebig een jaar lang bier een verig kwarstag. 3 or 4 layer. What do you think? 4. Right. Okay. Skielach karstel agus jalavan alvin. Oh, that's good there. That's good. Keep your chin down, please. Falcha is Misha Susie, and I'm the Hebridean Baker's photographer. I like it. Good. Great. He's brilliant to work with. His attention to detail is incredible. He works so hard so he makes sure that the recipes are absolutely perfect, but also that they look really, really perfect as well. Is that possible? Come on. Stop talking. That looks good. I like that. Right, can you do a big laugh, like a belly laugh? That looks good. Chin down, do that. That's it, that's the spot. That's a contender. Opperskippen a hashaw. Sé go deireadh. Seo sin tirimir tíd. Woohoo! A hín agus Padraig bhí cuideach rí chéile son sia bliana. Tá sin díreach chláirg video. Like a bhthag. I luidé seo? All right, ha mi rui táisí. Agus ha bhí na haig chomórgo mo chlia go Baker na Niela. Hí ha mair cóiseach. Agus sméiteach. Ai, glyfa. Nar a chunne mi caneach an táiseach, well, díomh mi smúneach a ghé. Okay, lumberjack. Action. Big swing. Ba mi smúnean apper pea stuff. Nachal sin imach hier son a Baker. Oh, I'm going bright red. So, cymmer a hóisiché. Wel, hóisiché ma aln yn glasi nôr a chwr mi recipe soos larach rwtig yn social media. TikTok. I'm the Hebridean Baker. I've made a carrot and apple loaf. Ik kan hier hóiseach, ba stocha dích, dúne galentin, agus an uair sin an ceann bic an hechcanin ba stocha ciat, nio dachiat, nio coig ciat, ach arabhan mianach Isha. I'm the Hebridean Baker. Let's make Bakewell scones. Ach, ha voor an eige hai arven the followers agam as a heel. Agus haromin tukshin kashon. This is the story of how TikTok changed my life. Ba rúteach mór tachars chaulas na stáitún únichte. Ún leosach a torst píseach agus buai bethe leosach héile. Cóbhain, dolíon Trump. Trump son a bhí a cúr casc Mundial America a bhí coiad TikTok. Scríb Roseman and Talio, neach scríbiers on L, P's for endorsti. What I'll miss most about TikTok is the sexy Scottish baker. Oh, manara. Who's the kujoch man hu agam? It sounds how I imagine a warm shortbread cookie might talk if it came to life. By kujoch missile maravamia gra, cream your butter. Cream your butter. First, cream your butter. Cream your butter. A chanin gre an article sin an an dóid táisií an turas mírfalach a heraviacum le Baker and Yelan. Hwyr mi post-D for publishers an raw black and white. Cwr y piece yn ffeich an sy basket sin. How dog a chláirg. Aye. Show us, this is your moment. Faid son feikin a betodem lior a skrivig. Well, ha beirui ach leim. Okay,
Gerecht dirach a garach yn fa gyda cymar each a ha sio tachars rŵmsa. Ha ma fi ffeich yn jawn leo racet. J recipe a biar a chort lat hyn a machas a chiad leor ma ha hanich. Duff man belak. Van oorshin ha mi dal jaar skriver. Agus a fi gober een tresse fer. Agus haast gaan je mi gachretjen. Fiechet minute stations biat J-shal. Kanjach. Maar de striche big message in de zeigen goedse. Oh, ach mi choski. Oké, nice try Farik. Ach, het tor op een groei wie na luip. En wil kaal na schaar. Na skone uren mag als een oven. En je? The big salad. Chenu? 12 points pour Hollywood. Yfarwch fi golwchach yn 3 jaar agam, ham I cwtioch fi gober goed crwy yn darn y jaar my Scottish Island Kitchen. A chai eilsiachach as yn stadion sigera. Oh my God, that is so good. Agus hwg sy'n sin go siac balchan mora an yn siac stadion. Va yn tyrus sgyniol. Agus, hannych mi ri mor yn gynnu a va guma gasta. Tanjach, how are you? Falcha. Falcha, come on. As na stadion chwrst, mi mira, she experience leha fawn ach, eich nhw nawm, how geiri tras y fatin, how siŵl gwbala Martin va. Eich, ei tra. Sy'n eich gwafastach yn you. Hanil na súlanig canach rofa húra lasik eye surgery becan vlianich in rash agus a nisha na a draivig aun an dorchatas. Hanila bulach. Sportal, candy mi shed. G vaki da higher car agus vakin rigol chunna farstar agus va snech getuchten van de rachen gial agus wesen vierchen ri draivig mar so koid farratol agus a mische bletrik a mismunien oernen jemig feutje na vieken dunje. De makiri patak snech gejaden. Jo snowball fight. Agus an ish na veiken gritter. Gritty McGrit face. Caro, 10 minutes in de rash. An yn behe bacon yn Ielan, ha hwla fa edrych ialitje. Agus yn yw, ha sy'n ag Grandfather Mountain Highland Games, awn yn Carolina y Tua. Get nach ele trang haast, ha sy'n y dôldri 300,000 dŵnje station. 300,000! There you go. Falcha, smisje moto, smí brahat canioch Hebridean Baker. A cedar ag ias yn hiolo, cedar falich, agus Kenny as oige. A rwyd ag yn spoilt, a sy'n nid nes ywst na, so fi'n hwyrach yn mi do mach, fi sy'n i gias cost yna, mwyn na baisgol yna, rwyd sy'n bi. Agus hafi iasyn sy'n gwldr yn idiar. Fi gyd siach ar oed as oige. Ach fa misje yn coni safoch. Sonna lem heen, agus fa mi rief y ffaddag yn nachrom I coldoch ri cach. Fa mo vrahar yn ulem misel croeteroch, agus iasgoch. Ach, bihar lemse fyrwch ag yn hei, y clwych balcosha, nio dod chimical afala na roller skates acum. Brody, Jin, yaki. Chaniam ni cynjoch yn rom I rief y gyri a fi'n nam ysgrifadar. Hachare hafor gonistego. Nor a fami nam valog big, ishmi gam o vahar gondromi a gyri a fi'n nam typist awn yn Paris. Agus je hwyr mi yn noorshin matin yn nolag fa Santa, ach typewriter. Jag mi yn Chielan son agol go all high Glasgow, son came a yano an an Icelandic studies. Je ele.
Fa ui ac yn riaf am yn siôl, agos cwltr yn eile, agos choldoa sy borin go, hosig mi ar siôl tron rhan iorba, agos chirin cain eile. Gyda hamia cwrsiaca tori am o hidia awn yn Glasgow, agos yn Alban, canu mi go cidio gyda crymor mo iachi. Welcome everybody to the Loch Show. I honestly can't believe I've been asked to open the Loch Show. Like this for me, I've definitely peaked at 48. For uis gale og, a triplag y fiacam le cyn misnach. Agus ha mi môr an ober a chwrysdiach son mi hen a hiondag fo faloch fig safog sin gymar a hami an you. So have a fantastic day, and don't worry, I will be selling Hebridean Baker cookbooks, and hugs are half price this afternoon. Chai iri o'r ymhen agos Padraig mesig a ienw farbish bakerach. Ober, gwma dyrf. Watch out, Paul Hollywood. Bacon and yellow show. A mynd o'ch ysgol attack as o'r. A sy'n really ma. Yum, 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 yum. Wel, ha hwle si yn y show, choma, a fa show. Yn jegan fesig y fi jesol, o stol the fig agam son liorichen agos brisgyd yn yr eich. Take a big deep breath. Right, you ready? Oh, look at that! A mes na dyrnia a hannig a heli orn ma mo ho oichen, Margaret, agos Mari, agos a mahar belag. Ha anti-belag a nogach ansel liorichen agam. Sian dyf sgyniol egishe a horsig yn nwy a hagam an yn begarach. Hadjan in Magadir. Ha mi gymatolus ag yn gaf belag Parstown, agos ha I even i'r fan mi lain fod si an yn America, agos ha disgrifi i'r ffasga nach anti-belag ilan liwys, agos fe chosnog ar rwyd ysgrifa forn a'ch chichge fe I gra, gyda rhain I doff, a sy'n as na stajan, aper hen rynag. A siw i'r hwyl y cael y chosgir yn arch a sian. Sherwood gumma prisha la haun via faiken and lior agad son na hiad uer. Oh, looks so good! Wow. This photo for me just sums up everything I wanted from the book. The warmth, it's perfect. Look, basically we know that everybody's just looking for shortas. My recipe's get in the way. You know it right at the back of the book as well. Oh, isn't that lovely? Hadjirach goper cho crwy agos chanin hin gyda mahir a chwr sias y ratsin le typewriter ag awn na noleg a blian a sin. Ha mi smwniach ag gymbiagi le mocht las. Inish, ha sanasach cho cwtrmach son rwds yn bi ar eich gyma. Agus, leisio sin, hwyr yn publisher ag am doi, gyn rachach poster môr jonse, soos balla straj thrang an Indonesian. Farsger awn na nolag. Siawl sin, chanach mi siachat biast fôr de poster. Misha, nam hesa ver sgeir. An y mian Indonesian. Wow. Agus, 30 recipe a horsli oer. Blian ar leach anig. Sylgi ar roed yn aflyn. Oh, hyn wrth ysacam. Hi sin. Slanja. Slanja.